Cakap pasal kanta, sekarang banyak orang macam dia orang tak suka pakai cermin mata. They prefer, dia orang lagi suka guna contact lens. Can you explain a bit, dan biasanya apa kesilapan yang dia orang buat dengan contact lens? Tidak salah untuk memakai contact lens. Bila kita memakai contact lens, kita perlu berhati-hati, kena tahu penjagaannya, perlu ada trial sebelum kita pakai sama ada mata kita sesuai atau tidak, dan contact lens jenis apa yang kita perlu pakai. Sebab contact lens bukan satu contact lens, dia ada soft lens, dia ada hard lens, dan dia ada juga color contact lens. Okay? Dan penjagaan contact lens itu adalah sangat-sangat penting untuk mengelakkan jangkitan kuman. Because kalau ada jangkitan kuman, dia boleh menyebabkan ulcer mata dan kita boleh kehilangan penglihatan ataupun kehilangan mata terus. Kalau contact lens tidak ditukar terlalu lama? Undang-undang memakai contact lens tidak lebih daripada 8 jam. Tidak lebih dari 8 jam. Setiap kali nak tidur, contact lens perlu dibuka. Tidak boleh dibawa berenang. Sebab bahaya juga. Dalam kita swimming, sama ada pool ataupun laut ke, kita tak tahu ada organism yang boleh masuk ke dalam mata, which is kalau ada scratch akibat daripada contact lens, any scratch to the cornea, boleh invite semua organism. So kalau kita pakai contact lens dan masuk ke dalam pool dan laut, maksudnya bahaya kepada bahaya.